apa nasib bang dan duwe lagi kaberan kerja ning perapatan hasilnya lumayan wong wadon jaluk duit teh alot pisan Kusna di travel 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 masih paling barale Kusna di travel tapi kanggo demenan duit biru eman Kusna di travel dicongok ke telambene metu jutaane kaya duit wis langka mau bapane Kusna di travel Kusna di travel Kusna di travel ayo sakil sayang ayo sakil sayang wong sing paling eman dewek ayo sakil Mama Kesia Novius majikan nom Kusna di travel asik Dugang bae atine aduwe laki sampeyan aduh yang tuku serang bingung lenan abakal bengi metu kaya manut hantu sing dilurut tanggane brutu anak lanang grup saya anak lanang grup saya aduh anak lanang grup emang anak lanang sing paling sayang anak lanang grup saya anak lanang grup maning ayah sakil sing paling eman ayah sakil kula duwe laki mabok tanggane brutu ayah sakil wong lanang sing happy ayah sakil sing nafsu tapi kanggo demenan duit biru eman anak lanang grup dicokot lamben anak lanang grup sayang anak lanang grup sayang terima kasih anak lanang grup Kusna di travel Mami Kesia sayang Dugang bae atine aduwe laki sampeyan aduh yang tuku serang bingung lenan bakal bengi metu kaya manut